penampilan dari adik-adik kelas 5 dengan 25 Nabi dan Rasul. Musik. Assalamualaikum, saya Ainun. Teman-teman, mari kita bernyanyi dan menghafalkan nama-nama 25 Nabi kita, umat Islam. Mari bernyanyi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Ya Dana, ya Dana, ya Dana, Dana. Ya Dana, ya Dana, ya Dana, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, itu utusan Allah. Iya, tepuk tangan. Ya Allah, kayak pada ya dancer.